yo abrade abi ko obabo wotu wo gamache palise ni wokani bi sa baba nyegbe no ngbaji ni kwansa ka obaje po stool ase ye gamasi emi ni gaba poto ni sha wokale ena sanegba ka obakwe mesa ye bi ani ni bi ete no ye bi ni ka okwe obelenche omi ba so woke ni bi ni ba ya no ega ke masi efe baba nyegbe no Bine in Domoga, Madia Mancheme, Kelumo Kunkumana, Ken Billigana, Oga, Jema Wajin, Kesisai, Aye Abuawo, Ni wa afi yeline, Efe Shadiapa, Efe Jomo Kedromo, Efe Gano ya, Efe Gan Ekome Femo, Efe Gan Twin Jole. Pemle ni wagan botrile heba flo ni ewu 40 ofemo mbote mlin shi inye hemo ke yeli akeshin wobui na cha ye wo hefe achimo ni wa shwe danshin wokpiti wokpata wo shan efe gan hianyam efe gan fe ekome ni efe gan fe noya mawu wo afloba o shwe no no tanu manyaba akoti kakrawa ya jase fo waya seko Abotio. Atuka garebo. Yerebo ai. Jase fo yerebo. Yerebo ai. Oja yerebo ai. Oja yerebo ai. Kwabrame. Oja yerebo ai. Yo jase kunta. Wala no mebo ai. Yo jase kunta. Wana no beko ai. O teri anko nyabie. Mire unjo ai. Yo wa e paprame ose. Yetro tayo. Afe. Yetro
Suatayo, Omamoye. Mawonu. COVID-19 ne batra jemfen ojone eyako olo woba owalaye ni gugon kenabuchi ni neji nose mask obomode no weko afidron chanu manyaba